Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Mendakasngi u General Secretary Jongka Hill Farmers Union Central Body uba Allfondbirth Carsentiu ulayo ban soya ke Memorandum of Understanding MOU ban kawai ke company ke bejutiet ban Pynïaid yo Synsar ke belatip kerteng kum ke Charu Singla Manufacture Company ke badai ke Jylla Haryana. Uba Allfondbirth ulalet hidalade Haryana ban jengo ikde ke Manufacture Company ke bashna ikte ke jingbat Synsar hagi design baharukam katkum ke jingdawa jongka yo. Ketika company ke kuat banyak trilang ban kinorep negara Jylla Meghalaya haringkat kinonyalam ke HFU ban syuthan no yu Synsar lani thap ho tendong plastik balashna kerpang ban Pynïaid yo hageling ke Jylla jongkari India bat kumju shakiwe kiri jong ke perthai. Kajing temu jong ke MOU kalong banyak telok bat ki FPO bat Cooperative Society nak benda ban shna yu Synsar ban Pynïaid yo. Ke CEO jong ke company ke badai katrai jong ke Charu Singla Manufacture Company Kelapen sengawi ke jingkemen ban yok ban trilang ringkat bat kinong rep Synsar na Meghalaya bat kelapen pau balingba kani ke jingtemu an salak ban aikam ye shibun ki longkme baro artli ke Jylla. Kani ke company de Synsar ke de ke way ni ke company ke bela rimpha ke Jylla Haryana. Uba Allfondbirth Carsentiu ulapen pau ke jing sengokmen bagani ke sienjam kan plelat yaki cooperative bat ki FPO ban Pynïaid yo hino dalade Synsar bela depthan uba penmi le kinong rep na ke Jylla. Ulapen sengawru bagajing syakta ajung undang rep namar ke jinghiar dor palat Synsar hakini ki arsnam kala penlong ikinong yalam jong ke HFU ban wat lat hino dalade ban wat ya yo ke bakham im na benta kinong rep jong ke Jylla kenang ba kinong rep kin kham im bat kieu hakayo ka kon. Ni hapo Haryana mata nakabenta ban sign ya kawai ke MOU bat ka company Charu Singla Manufacture Company ya ka bahkan ke company ke juthan ya kini ki handle ke bani tap ke Synsar ban ni Pynïaid yo ka jingtmu hi ka jongi banwan chane ka shaka banwan sign ni ke MOU ba ke company ka dei nakabenta ban nila ban aikam aitam ya ki nongrat ke jongi bat ru ban hikai ki nang rat bejongi bani nom deishu bandi ke Synsar haka rukam ka bani juiti ro bikum to dan ringi kwa ban than ya ne ban tap ka plastik bat ban Pynïaid yo kani ka di ka we ni ki company ka bahe ba Pynïaid yo ya ki Synsar haka leng kari jong kari India nganga so ban ai ka play ka. Thank you so much ma'am for your cooperation to work with our farmers from Meghalaya. So we do hope that we will have a very long journey to continue in this business, and we hope that it will create also a job for the women in our state, and also working together with you in Haryana. We hope that this business will go a very long way. Thank you so much. Thank you so much. Nakalian kajonga hadian bangal dani lalit siapo kajela jungi kani kan lo kajing amin sim jadi babuan ba nakabenta ba inla ban Pynïaid yo Synsar hakalen kari पर कमजोर की भी बात करी जो कर पाते। मैं चारू सिंगला मैं ये MOU साइन कर रही हूँ जिससे मेघालय के किसानों को रोजगार मिलेगा और महिलाओं की किसानों को इनकम में वृद्धि होएगी और महिलाओं को रोजगार में वृद्धि होएगी। मैं MOU अल्फोंड के साथ MOU साइन कर रही हूँ जो मेघालय से हरियाणा में आए हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।